Mayap ayabak po kaya katamungan. At syuta na po king kadwa ng aldo ning Misa de Gallo o Simbang Bengi. Lubos a kapasalamatan po karing kaya katamong lay collaborators. Justin Ivan Cruz, Jovi Ezekiel Cruz, Florante Garcia, Alice Garcia, San Juan Barangay Council. Paunang salita. Kambening panyatang ng Kristo, ing Diyos, ti paran na ing kayang pangakong paralaneng talapagligtas, ing pamilya ning ketawan. I Jesus, alok ne king pamilyang iti, ing kalam ning dibinong pangayanak. Pauli ning sangka na iti, ing balang tao, panamdaman na ing kayang ulaga, anting meto nga anak ning Diyos, ulining panamdaman ng kailangan ne, ikristong kaya katamong talapagligtas. Ipasyag tamo kaniting kapag masusyang Eukaristiya, ing kaya katang pansarili, at makapamisan akapagnasan, para king magligtas ng lugod Kristo, at ing kaya katang matulang kapasalamatan, king pamangawa na kaya katamong galamena, ning pamilya ning Diyos. Pagkapilitan tamong makitulad kang Jesus, kabang akikilala tamo ing dangal ning balang metong bilang anak ning Diyos. Ing kaya katamo pong paring magmisa, iya ing kaya katamong kura paroko, Ireberendo Padre Enrique M. Lusong. Talakad tamo po at ikanta tayo ing dalit a pamuklad. Pusong tutupang at kumtulang, kasaya na kulening yato, huling malapit ang malapiting Pasko. Simbang Bengi, malamang Bengi, ing malam na Diyos kalapit ng kalapit ikaw, Bengi man, magkaslang naman, kikis ng pagbatwining sablang lelangan. Siya mabengi pagkalising, manayaking kalaming balwa, maninayang datangin sala, hulinging Diyos datang yaking benitao. Simbang Bengi, malamang Bengi, ing malam na Diyos kalapit ng kalapit king tao, Bengi man, magkaslang naman, kikis ng pabatuining sablang lelangan. Makayamang katamalan, makayamang pakiramdaman, ing kwento na ning kaligtasan, Emmanuel ing Diyos at sugos saltangan. Simbang Bengi, malamang Bengi, ing malam na Diyos kalapit ng kalapit king tao, Bengi man, magkaslang naman, kikis ng pabagtwining sablang lelangan. Siya mabengi pamasadya, pusong tuntungan at nungtulang, kasaya na kulening yato, huling malapit ang malapiting Pasko. Simbang Bengi, malamang Bengi, ing malam na Diyos kalapit ng kalapit king tao, Bengi man, magkaslang naman, kikis ng pabatuining sablang lelangan. Siya mabengi pagkagising, manayaking kalaming balwa, maninayang datangin sala, huling Diyos datang yaking benitao. Simbang Bengi, malamang Bengi,
kalapit ng kalapit ikaw ang iniwan. Makaslag naman, inis ang papatrinig sa paglelangan. Mayamang katanalan, makayamang pakiramdaman, ikwentunan ng kaligtasan, Emmanuel, yung Diyos at sumisaltangan. Simambengi, malamambengi, ingalaw na Diyos sa lapit ng malapit ikaw, o iniwan, makaslang naman, inis ng kapag-frinig sa paglelangan. Kilaginin pa ang panganak, ang paning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakilgum ng Banal Espiritu, manatilya sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Kalupata mo, Iyesus, at inya namang pamilya, Iyesus, at inya namang pipumpunan. Kalupata mo, ing pamilya ng Yesus sa penibatana, ay perpekto. Dapat, kinawul na iti, inabe nala, agyang retang emayap adapat, kaya bela, kingkayang pamilya, enalalinisyan, enalatebili, enalatinabi. Ngayon yung panagkat kaniting kaduang aldo, ning kaya katamong pamanying bambengi, abang pigugunaman tayo ing listahan ning pipumpuna ng Yesus. Pasalamatan, ganakan, tanggapan tayo ing kaya katamong pamilya, uling ing pamilya, gagamitan niya ng mga instrumento ni nga pong Ginoo, ban akilala tayo at akilala tayo ing kaya katamong sarili. Nanuman ing kainan, nanuman ing kakulangan na niti. Karong kapatid, sadya talang yun rin kaya katamong sarili. At pauri rin hanggang ngeni, eta palubos makasadya para king panyatang ning Ginoo. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkas tapong ngening miyag na nagnan, ing kapanyisyan, itamungan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kumbina, King isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluwa na katamo, kimpangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nanggana kimbi alanangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy pamimiglalang at talapangabos ning ketawan. Biriyan mong may katawan niyang tao ingke kang amano, king sepupuna ng Mariang kapilan mang birhen, king pamakyagum na king kaya kaming pangataw. Pipagkalaman king mirakayanan king kaya kang pangadiyos, uling iyo, ing mabibi at magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inaus nung Akob ding anak na at nga na karela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Akob, at pakiramdaman niya ing Israel at tatayo. Ika naman, Huda, puryanda ka at dukulake ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak na kawaring leon, pasibayo kang sasalikot kay ba't mong mekamate? Leon kang magpainawa, ae nalalapitan ning ninuman. Eyam ako misan man ing setru, kang uda, ni ing simbolo ning kayupayana, ang gaking datang ya itang talan king setru mo, asukat dang panintunan ding tao. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. miral sa ing katuliran king kayang kapanaunan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. O Diyos ko, ingke kang ari, ke kayang turuanan matul, alang pangabiran, king ke kang ustisya. Dakayanan me, banmit mong katuliran, ke yayang pamalahan, ing kayayang balayan, mayayalipit, ibyena ing katuliran. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. Manano na sanang ing labwad, magkalubyang dakal akanawan, at kaya mag-ari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran da, ringatyu king kakalulwan, ding king kagipitan, kaya lang saupan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan. Mag-ariya sa karing mengat mangatbang dagat, at manibat king lugar, Euphrates, ang king sikoti ning yato. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. Eya sa makalingwan, ing kayang lagyo kapilanman, at manatili ing kayang kabantugan, kalupa ning aldo, manano na sanang ding bansa, adwanda ing bendisyon ning Diyos, anti ing gewa na karing ari. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan. Talakad tapo, bamparangalan, ing mayap abalita. Mekakeni kabyasnan ning kekatang Diyos akakatas-katasan. Mantabe ko king pamaglakbe, kambe ning upaya at lugod. Ituro mo keng lumakad, karing daklat ning beluan. Alleluia.
manatili kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa kimay pabalita ag pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Iti iyang listahan apiyakitan kareng pipumpuna ng Yesukristo amen iba't king lahi ng David. I David apalipi ng Abraham. I Abraham anak ni Isaac. Isaac anak ni Jacob. I Jacob anak na lari Huda ang ponting kapatid na. Huda ay anak na kang Tamar, di Fares at Zara. I Fares ay anak ni Ezrom. I Ezrom ay anak ni Aran. I Aran ay anak ni Aminadab. I Aminadab ay anak ni Naason. I Naason ay anak ni Salmon. I Salmon ay anak ni Booz, kang Rahab. I Booz ay anak ni kang Ruth, I Obed. I Obed ay anak ni Yese. I Yese ay anak ni ing aring David. I David ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. I Solomon ay anak ni Roboam. I Roboam ay anak ni Abias. I Abias ay anak ni Asa. I Asa ay anak ni Yosafat. I Yosafat ay anak ni Horam. At i Horam ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Yotam. I Yotam ay anak ni Akas. I Akas ay anak ni Ezekias. I Ezekias ay anak ni Manase. I Manase ay anak ni Amon. I Amon ay anak ni Osias. I Osias ay anak ni Yeconias, ampon dingkeyang kapatid. Kanita milyari, impangadalara ding Israelita, anting bihag karin Babilonia. Kay ba't impangadalara ding Israelita, anting bihag karin Babilonia, I Yeconias ay anak ni Salatiel. I Salatiel ay anak ni Zorobabel. I Zorobabel ay anak ni Abiud. I Abiud ay anak ni Eliakim. I Eliakim ay anak ni Azor. I Azor ay anak ni Sadok. I Sadok ay anak ni Iakim. I Iakim ay anak ni Eliud. I Eliud ay anak ni Eleazar. I Eleazar ay anak ni Matan. I Matan ay anak ni Jacob. I Jacob, ing tata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, ing ima ng Jesus, amayawos, Kristo. Inya, gana-gana, labilang apat ding lahi, manibad kang Abraham, angga kang David. Labilang apat ding lahi, manibad kang David, angga king pangadalara ding Israelita, anting bihag ka rin Babilonia. At labilang apat ding lahi, manibad king pangadalara ding Israelita, anting bihag ka rin Babilonia, angga king pangabayit ng Kristo. Parang kapatid, ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kung balo po nung ako mo'y makapansin, balikan tala rin commercials o kaya rin patalastas ay albianta mo king TV. O ba't din gagamitan daw anting modelo, kiraklan niya po, at settings nga napin, din karelang patalastas a produkto, yapining bale o kaya ring familia. O rin suki, paborito dang temang gagamitan din patalastas sampung commercials. Mamiyata mong alimbawa niya po, ninumo pin, kaya katamoy makakalingwan, kareting patalastas. Subukan ta kayo mo po. Sabihan king eksena o kaya rin characters, nung agaga na kayo reti. Kasi ilan rin classic niya po. Ren tinimu king kaya katamong puso, may touch tamo, in fact pilangaldo, pisasabihan tala reti. Halimbawa, mumuna king kanakong listahan, itang yakwa kalingwan, taytang eksena, ilolo, ampoy, Karen po, o Gina, Jollibee ayo kay. Aga na kaya po itang McDonald's niya po. Ako po mag-promote niya po. Just stating, deni pong example sa Reni. At chuki may itong baryo na bengis. May nguli sa akin, Jollibee, Jollibee. Actually, ba't siya kayong McDonald's? Hello, at kayo po? Okay kayo mo po? Hi. Wala kami tutundula pa, kalupa ko.
May kalima akong bisa na bengi. Anyway, hello, api na po ini. Ipagkwentuhan tani. Inga pong gino, pakaramdaman tani. Nano pa, ini siguro. Sige. Clue, bayo kaya sabihan. Eksena ning meto nga anak, ang popang meto nga pengaring babae. You're my number one. Ala pa mo rin? Hello, what you kayo? Oray ka na ako, example, luma na la. Nido, ne? O sumapay yung mga ulisak, Milo! O kaya Ovaltine boy ko po eh. Miyayaliwa pa po ne. Nano niya kasi ketang eksena ngay ni. Akit may meto ngay nak, sinawop keng kaparan ng tao sa buong panlaba. Breeze! Owa, aray siguro rin talagang tutok ken TV yan eh po. Balo ini, nung atatandaanan niya, nung yayori kuwaretang mumuna. Nakat po tayo naman ako ini. Meto niya pong delata niya po. Ing eksena na, o ing tagline na yapin ini, ganyan magmahal pag nanay ka. Talaga. Pero siguro po sinabi kay, Blue Bay tuna. Baliw ka yung century tuna mo eh. At miyayaliwa pa pong alimbawa. My point here is, again ka rin patalastas, suki. Do po ing eksena tungkol king metong nga pamilya o king metong abale in promoting a particular product niya po. At balang ayal bentala reti ako pinandin, mayantig tamo puso, akakita mo yung sintingan, akakita mo yung ulaga ng pamilya. I think that's the very message of these commercials, ne po. Ing ulaga, nahaos kanita, inkabilyan da masales, manawa, malungkot, perfecto. Itang makanyan, project ng image din ng commercial sa Reni. Pero, tutunan ng lalawen tamo, king tutong biye, aliya mo kabud makanining pamilya, nung ating sala, nung ating saya, alang pamilya yatang dinalan king lungkot. Kapag subukan, nungkot nanda kayong tunggal-tunggal keni, pakitas na mo yung gamat da, rin pamilyang dinalan king makaniding sitwasyon. Kapag subukan, at miyayalwa pang dalumdum, kalungkutan. At ninong pamilyang alang Canaan, or to say the least, ninong pamilyang perpekto, nagyang ako, I won't even dare raise my hand. Because that's the fact. That's a reality. Nete po, ating tula, ating saya, pero every family, daralan mo namang kalungkutan at kapag subukan. Kanina pong kasagsagan ng pandemic, maigpit in lockdown. At uli ning maluwat. Nga po, in lockdown, pila mo rin pong bulan ito, ito po metong akakwentuan. Nga po. At king kanong pamagdaton na king bale, nga nang mig-share niya po, dakal ko baluha mo nga naking kanakong pamilya. Dakal pamikatagon nga na masaya kami, dapat atin mo naman panahon na di natanging lungkot, atin mo naman panahon na di natanging tampuan, atin mo naman panahon ing pamisabi, atin mo naman panahon na ating inggit, ating selos. At reti, adiskubre ko la amo nga naking kanakong pamilya. Dapat ka paminatang darete nga na mas abaluke at mas akilala ko la din kanakong pamilya ating kanakong sarili. At nga na pong tinuglong, mas melalam ing pangabalo ko king kanakong pamilya. And I think if there's one positive contribution in pandemya ini, it is this. Mas akilala tayong pamilya tamo only because mas marakal tamo panahon karen pamilya tamo. Mas akilala tala. At king pamangilala king pamilya, akilala tayo naman ing katamong sarili. Alright, enough with the introduction. King may basag ebanghelyo, makanya mo naman, kaniting kaduang simbambengi, ing dimdam tamo. Metong yang listahan. Nanyang listahan? Listahan dering pipumpunan
ng Jesus. In English, we call it the genealogy. Yan po. At every time magsimbang bengi, tayo pwedeng amis ining portion na ini o ining parte ning kwento ni Apong Ginoo. Ing pakiklala ni ring pipumpunan ning Apong Ginoo. Genealogy nga tamo king English. Okay, family tree na yung kaya gagamitan tayo naman ito. Dakal siguro kaya katamo, habang babasan ko la, dating lagyo, ating sigurong mangutang, nino-nino kaya din yung tao nga rin eh. Ring apo, ang ponging kong ning Ginong Yesus, amigyamot pa kang Abraham, ne? Ring apo na king tud, denging kong naking talampakan, nahabingit beto kaya, abalo kaya nahabingit, talampakan, tud, atin mo na palang apo king bukong-buko ne. Tibdam yun nita. At miyayaliwa pa. Maybe you're wondering, o kaya magduda, tinge of skeptical ka, may biyapilapin din eh. Rening lagyo nga rin eh. E ako po magduda. It's a fact na po, kaya beking kwento ngayon eh, dingay ganagang tao nga rin eh, yes, at some point in the history, may biyapila po. Tutula pong tao deti. At ilaring amanwantang pasibayong pipumpunanin nga pong Ginoo. Ngini, nung suryang tala pong tunggal, deni, akit tamo king deting tao nga reti, miyaliwala. 1, panugali. Miyaliwala. 2, pibatan. Miyaliwala. 3, kasalaysayan. At ilang ang kwento. Inyang panahon na mabibila, ketiking yato. Ko po pwedeng atong katunggalan, po, uli masyado lang marakal, po sa pating kaya katamong oras. Pero nung pinto atong galan tala po, looking back, dating lagyo, akit tamo king, gana-gana, karela, mayap, ampong banal. Di kaya po ita. Expect mo kasi uling iba't listahan mo rin pipumpuna ng Jesus, at Jesus yung ginuta mo, it must be perfect. No. Wrong. Hindi lahat ay banal. Hindi lahat ay mabuting tao. Ating aliwa, ating aman tamo king kapampangan, ating lang mispak, anapon. O ating lang milabas. Nepo. Dapat, ating ang tuturong metong ang maulagang mensahe, ining kaya katamong ebanghelyo. Nano ito? Akit tamo yung Ginong Yesus. Yung Ginong Yesus. Nga ako nandin king kitang introduction, akita mo, dinala niya king metong nga pamilya. Pwedeng metong burin ng pensahe ng ebanghelyo. Nga ko pin, kalupata mo, Jesus, dinala niyang pamilya. O ba't miyabe ni? Baka nita, tanggapan tamo, Jesus. Kalupatayo. Tao ya. At uling tao ya. At nga namang pamilya. At kayabe daring sablang sala at dalumdum na niti, Delana kayabe kingkeyang pamilya. Karing kaya katamo pong pamilya, karing po kanong magumpiseng gana-gana. And I always emphasize this po, ang magbinyag tamo po, lakwas ng responsibilidad na rin pengari, ang popo po, rentegawan. King pamilya, karingan mitatanam at karingan tutubo, ing sabla, mayap man o marok. Nung lalawin miya kanuing pamanugali ning meto nga anak, akita mo nung makananuya ing kayang familia. Kaya nga mayroon tayong kasabihan sa Tagalog, kung anong puno ay siya rin ang bunga. Pag dugmeking kapampangan, nung naniyang pun, yan naman ang bunga. At nung suryang tamo, it's a fact, nga ako nandin alang perpektong familia. Is there? Can you challenge me on that? Alang perpektong familia. Ano po kasanting niya po, at this point, aga nakaking asabi na pong Papa Francisco, inki katang Santo Papa. Ano kasanting yung sinabi na tungkol king familia? And may I quote Pope Francis on this part. Nga na po, piltog kina po king kapampangan. Pasalamat ko king Diyos, uli ning dakal ka ring familia, dalalawin ing karelang sarili anting perpekto. Dapat mabibiyela king lugod. Ikaya po ita na kalaguit ang parte nga ita. Dalalawin, ingkarelang pamilya anting perpekto, dapat nga nang makanita, mabibiyela king lugod. Susunduda ing pamagpalalam, king karelang kayawos, at tutukyan ning dalan, ning kabanalan, bistaman at ting panawon,
misa sa kabla. Again, nung nano'y realidad king kaya katang pangatao, eta perpekto, makanya mo ng realidad, king metong pamilya. Taya naman, asabing perpekto yung pamilya. Dapat ay naburin sabihan, maging yang sagabalita, bangeta mo mabibiyag yung kabanalan. Exactly nga ng Papa Francisco, the more that we recognize our weakness, the more that we are challenged to live a holy life. Uling yung kabanalan. Yung pamanintindi tamo king kabanalan, it's not devoid of weaknesses. Naburin sabihan, tao kang banal, perpekto ka, wala kang baka sa kasalanan. Iti sana lata ng santo. Dakal ka rin kaya katamong santo. We know this. Very basic. Nga po, bahay lameging santo. At ila namang mispakan na, puntis la namang delanan, kasakitan, at ila namang kainan. Name it, Saint Augustine, may itong kareng at suking ka na akong listahan. Pero masusukat yung kabanalang karong kapatid. Yapin tang, the moment may kamalita mo, the moment atin tamong pamagkulang, tinggap tamong pamagkulang, at gagawa tamong paralan bang kanita, kimpangasakab tamo, talakad tamong pasibayo, magbayo tamo, at kilalanan ni nga pong Ginoo, king kaya katamong puso. Now that's holiness. Ikot ka. Alayo kitang pilang kang beses misakab nga napin, asyo kitang pilang kang beses tinalakad, tinggaping kamalyan mo, migbayo ka, at binalik ming lub mo, king apong Ginoo. Kerak lang po siguro kaya katamo, di natangitang panahon na mengutang tamo. Ot kaya miras ko king pamilyang ite. Have you ever experienced this? No, at some point, mengutang ka. Siguro, pahuli ning kapag subukan, daralanan tamo kimbi, ako tang niya kaya kang sarili. Pero tanda ng tala po, tala pinili, deti, rin pamilya tamo. Dapat yung kabyas na ng Ginoo, yang manigobra. Yung kabyas na ng Ginoo, yang manigobra. The point is, ating sangkan, bakit king pamilya mo, karin kami bait? There's always a reason, nga ako pinapon, nga ako magkamali. Ating ang dahilan, ating ang sangkan king gana-gana. Ating sangkan, bakit king pamilya mo, karin kami bait? May kadakakit tamo iti po, tang daralan tang kapag subukan king biye. At dakal siguro kaya katamo aranasan tanang, minsan may kamali tamong memiling desisyon, king kaya katamong biye. Dapat ting kutang, at buri kong pakibatan nyo ko keni, kay ba't daniti, at the end of the day, may kamalita mo, may desisyon kimbi, may kasalata mo, may kamalita mo, tanong, nino ring makasadyang mamatawad at kumawul kaya katamong pasibayo? Nino ring makasadyang mumunang lugod kaya katamo? Alang aliwa, impakibat, nune, ring kaya katamong pamilya. Ring kaya katamong pamilya. Ating ko pa pong kitnan metong ang kainakan. Nung naning bunga ning pandemya, king karelang pamilya, nga na pong may kibat ni Meto nga kainakan. I think we were closer now. Mas malapit kami king Meto at Meto nga mong. Itang at the end of the day nga na, niya po kalagong sinabi na, our families will always be there no matter what. Our families will always be there no matter what. Nano man yung panahon, nino tamo man, nano tamo man, yung pamilya, pamurin, ing tanggap kaya katamo at patuloy lugod. Manantindi kaya katamo. Kapatid, makanyan niya po yung lugod ng Diyos kaya katamo. Did you ever think of this? Yung Diyos may katawan niyang tao. Nino yung tao? Tao yung palpikasala. Yung tao marupok. Yung tao may naya. Yung tao atin niyang kakulangan. But, He chose. I repeat, He chose. Pinili niya pamurin ang tao. He assumed humanity. Ang Diyos, may katawan niyang tao. Nalinis yan. Neleko. Ding tagpong areni, nung nuka rin din kayang pipumpunan kaya tiking yato, dinalala naman kareng, metong alahi,
meto nga pamilya. I repeat, eya perfecto. Takal, kareting may sambit lang lagyo, at ilang ispakanapon, at ilang kasalanan, at ilang kainan. Pwede da niya mga i-edit, ale. Pwede dalong i-exclude retang taong reta to project a perfect image of a family. But did you ever think why the evangelist, why the church did not exclude these people? And that's precisely the message of the gospel today. In spite of the imperfections ng tao, in pamilyang penibatani nga pong Ginoo, kaya Bella. And I always say this, it's not from me originally, kaya ito nga kapatid na pari nga na, nanyang klaseng Diyos, yung pakilala ni kaya katang pamamasa, Diyos siyang manabi. Manabi. That's the beauty of the Kapampangan dialect niya po. Change the last letter, the whole meaning of the word changes. Manabi. Manabi. At yan, impapakilala ng kaya katamong ebanghelyo. Dala siya likot ng evangelista. Dening aliwang pipumpuna ng Jesus, bistaman, alila perpekto, bistaman, alila banal. Yung kaya katamo pong antipona king Hallelujah ngeni, damdaman tayo, in wisdom, o in kabyas na ng Diyos sa kakatas-katasan. Apin niyang mamantabe ka rin sablang lelangan, kimit nung upaya at lugod. May kada isip tamo po, o kaya aliwaya, o kaya aliwaya galing kapatad ko, o taliwala galing na akong anak, o trugo makaya liwaya, o kaya rin pengari ko, makanya law gali. Etong pong masanting isip ko pong metaphor kini, may nakit na ko pong mosaic. Mosaic. Gawaya in mosaic, karing mga lating balbal a piraso. Actually, pwede mo nang ugsay eh. Pero kabud, piyabe-yabe mula, deti, agyang balbala, agyang ugse mo na lamo, pero kabud piyabe-yabe mula reti, akit meng sentinga ning mas maragula larawan. Malagong piece of art we call mosaic. Makanyan mo naman king kaya katamong pamilya. Dekadeng kaya katamong pamilya, balang daralan, tamong kapagsubukan at kasakitan. Tapos iti gagamitan na naman ng Diyos. Ban ipakit ingkeyang upaya at ingkeyang lugod. Is that perfect? Check. Dapat, in spite of these imperfections, nalulaman. Deti, instrumento parala na naman ni nga pong Ginoo. Ban kanita, diskubrita mo, at bang kanita'y pakit na ning Diyos, ingkeyang upaya at ingkeyang lugod. I remember this famous line, God writes straight with crooked lines. Tingnan mo yun po yun eh. God write straight with crooked lines. Gagamitan na lang nga pong ginudeting, kararaptanan, man mas lalong lumalam, ingke katamong kasalpantayanan, ating pakibat king kasiwan, ulining lugod. Ulining lugod. At tanggap niya mo, ing kapatad, ing pengari mo, o nino mang miyembro king pamilya, agyang nano pa, ing penibata agyang nino pa iya. At tanggap niya mo, paulining lugod. Ulingikan po nga ako, tinggap na kani nga pong Ginoo. Tinggap na yung kayang pamilya na naman yung kayang kainan. Simple mo, uling kaluguran na katamo. May kasala tamo, agyang paulit-ulit. Ginulot tamo, agyang paulit-ulit. May ngaliwan tamo, agyang paulit-ulit. Pero nga pong Ginoo, nakagyong lakwan, nakagyong gulutan, nakagyong kalingwan. Bakit? Simple mo, uling kaluguran ako. Uling kaluguran na katamo. O yan, imensahe ng Pasko. At ngini pa mo king pamamasa, panamdaman tanay iti. May babayit na yung Pasko. In Diyos ang maganaka, in Diyos ang malugod, in Diyos ang mapanupaya, in Diyos ang mapanantindi. Tatanggapan na katamo, kapatid, nung nino at nano itamo, kakaulanangan. Wow! Aluwa mo yung kaya katangkayapan, agyang din kaya katamong kamalyan, agyang din kaya katamong kainan, agyang din kaya katamong
kakulangan. Dahil balang miyembro ng pamilya, mayahus lang ang king dala ng kabanalan. Itamo nga po, kapamilya taning pamanayid, king balang metong. Uiting, amo ni nga pong Ginoo, nung itamo tatanggapan na katamo, no matter what, in spite of, despite of, and that's what we call the unconditional love of God. Etala sukat, tanggapan, kaulan, luguran, dahil kapatad tamo, magumpisay king pamilya tamo, in spite of its edges, rough edges, in spite of its imperfections. That famous line, pota mong magadwa kang isip ng patawaran me, wali me, sabihanin kaya kang kakaluguran, nuhi nga pong Ginoo, may matawad ya. Ika pa. There's a grain of truth in that. Agyang gasgas ni. Mapi naman. At potang lulugod, mamatawad ka. Agyang makananya po. Karok, ing tao. Karin may papalto, ing lupa, ning apong Ginoo. Karin niya may babayit, ing Pasko. Panay mo pa ing Pasko? Ing kaya katang ebanghelyo ngeni, malino, ing papasyag na. Malino, ing amon na kaya katamo. Pagkumpisan tanay kahit ni. Ning mamatawad tamo, ning lulugod tamo, ning tatanggapan tala, ning kakaulan tala rin pamilya tamo, agyang nanula pa, karin tamo mabibiye, king kabanalan. Ngayon aldo, tinanda ko pong assignment. Agkatanda kayo pong balikan. Agkatanda kayo pong, balikan, pasalamatan, din kaya katamong pipumpunan. Agyang alanalo. I'm very sure, atilo ka rin kaya katamong puso. Let us remember them, and let us not forget to thank them. Pakibaluhan tamo mo naman, nuno ka rin tamo ibat. At pakibaluhan tamo naman, kilalanan tamo, ing istoryada. At din kaya lang kwento. King kaya katamo, pamilya. Ring apo tamo, ring kaya katamo ing kung. Kaniti, at duwan tamo, ing sawok, at ing panalangin ng Birhen Maria. At di na nakatamong, ning Diyos, puso at matang makabuklat, banakit, ing itamo naman, dake nakatamo, ning maragul, a familia, ning Ginoo. Kaya betamungan, king Belen, kaya betamungan, king pamilya ning apong Ginoo. Alayang tatabi kay katamo, yayabe na katamuan, oita, ing kapag nasan ning apong Ginoo. Dake nakatamo ning maragul, a familia ning Ginoo. At bangakit tamo, king at syuking busal tamo ing Diyos, kapamilata na po niti, migit tamong maging makabuklat lugod. Nganapin, San Juan, lulugod tamo, uling minuna nakatamong liguran ni nga pong Ginoo. At kapamilatan dareti, maging tamo sanang makabuklat emulugod, sumuyo, at mantabe, king kapara tamong tao. Potang agawa tamo iti kapatid, karinya pa maging makabaldugan ing Pasko. At ngining Adbiento, ngining at syuta pa king 3 Domingo ning Adbiento, pakiyabutan tamong gampananay iti. Ngini pa mo, actually, pwede taning bayit ing Pasko. Amen. Kapatid, manalangin tamo, king Diyos ay patamong at subanwa, ami tubod king kayang anak kaya katamo, ban iligtas na katamo, at gawang talapagmana king ligaya karin banwa. Karin balang panalangin kaya katumpong pakibat, Ginoo ayo, ibiye mo ing kaya kang pakalulo. Itamo nga po. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Ban in Santa Iglesia, kapamilataning kayang pamanaral at alimbawa, parati ang maging manimuna, king pamaglualo, king matulid ding kalulo, uling anak no ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Ban maniwalaya kang Kristo ing yato, at tanggapana ing alok ng kaligtasan at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiye mo ingke kang pakalulo. Banding sablang pamilya, tanggapan de karing pibale barera, i Kristong talapagligtas, abibiyebye,
La anting karapat dapat ay anak ng Diyos, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Ban itamungan, parati tayang pakamalan, ingkalam ng kaligtasang Kristo, ating dibinong pangayanak, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Tanggapan na sana ng Diyos, din kaya katahampong kapasalamatan at kayadonan, kaniting misa, ang timurin, yun yung king kayarihan ng maligaya, rin kapatid tamong may hango na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Ako'y dakataimigan kapatid, at duwan tapong ini, yung sarilitang kapagdasan, at yung kapagdasan da rin kaya katang kapatid, manyawad ka rin kaya katang pangadi. Ila po rin makatuki. O Diyos, say pami, papanatilyan mo, me king lugod mo, ing balayan ay natbus ng Kristong kaya kanganak. Sa upan mo nga din kaya kanganak, may biye-biye anting tapat ng galame, ning kaya kang pamilya. Itingan adon mi, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Amen. In liturhiya ning Eucharistia. Tinulungan, o
Manalangin kayo, kaluran kong kapatid, panining kaya katama pong dawon matanggap ya. Arapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan at saning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, panuwanan mo sana reting ayining kekang Santa Iglesia at kapamilatan niting Eucharistia, ipayo mo kami king tinape ibat banwa, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka yat antimuri, nayo ren puso yo, makayat nano king pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulit. tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan takang parati, at numan ka rin oy pa, Diyos ngalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, pisyag de, daring sablang propeta, ingkayang panyatang, de lane ningintong birhen, kingkayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Diyanang wana talapaminyag, ingkayang panyatang, at pepakilala ne karentawo, inyang dinatang ne. Uli ninge mo na nung lugod na kaya katamo, kitmwa na katamong tula, ngini pagsadyan tayang pagmasusyan, ing mistero ning kayang pangabayit, kanita po tang datang ne, dasnan nakatang masigasig, makabante, at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin panuwa, darilit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babe kapuryan keka, at ngamingang kakanta. Itang mo, Hosana. Hosana, ingkang atas taasan. Hosana, ingkang atas taasan. Wanya'y daratang, ilagyunin Ginoo. Itang mo, Hosana. Hosana, ingkang atas taasan. Hosana, ingkang atas taasan. Tunikapin banal oy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulit pagparalang pumi, pabanalan mo sa retingaing king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasan at kamatayan, kinuha ning tinapit, pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, at binyin ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amitawon para kaya kayo. Makaingan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasbayang pepasalamat kaya ka, binyin ng kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng payo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptang iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo, sinubli kang nebyen. Kristo, datang
Inyangini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kay tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba maming pagamwa mo king kaming ansanang mi sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap laking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ginoo, ganakan mula naman po ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, ding sablang meyang unabiye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king bielananga, ban, kayabe ng Maria, ing birhenin doon ng Diyos, San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, lalalay San Simon, ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalan ng God. Ita mo ang po. Amen. Amen. Inyangini, gaganakan mi, o ipa, ing kamatayan, at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi akeka, iting tinape ng biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layo min pa salamatan keka, ing pepalirya mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Ikabus mo kami. Ngini po, kimitnong kapanaligan at lugod, king ipang at syubanwa, anting meto nga pamilya. Manalangin tamo, karengamanong tiro na mismo kaya katamo, ning apong Ginoo.
Mikabos mo kami, Ginoo, kay sablang marok. Malugod mi pagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopanin kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas ka sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, in kapayapan lalakwan ko kaya kayo, in kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelaw may kasalpantayanin kaya kang banal kapulungan. Pamayapan ng pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapatid din kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakitangin mi kakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo man. Karong kabatad nyo yung Kordero ng Diyos, nyo'y Kristo, yung Diyos ang manabi, manabi. Yang milako king kasalanan ng yato, mapalad tamungan, itamong mayawos, king apunaning Kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Talakad tampo. Kapatid, ang katawan ng Kristo, Amen. Karingat siyo king pibale-bale, abe-abe tayo pong pangadyan, ing dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat siyo ka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bage. At pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.